Hello guys, kumrek sudung sirok ko ano video sopa. Sekarang itu kan ngol supa oingar ga mipam nidong sida nursery eso mana site chadjo ko ngolo tulem aru kom dang na oriam ako komele lekan yuji mana tak du poi bona doko suro tulem la kayam piya oriam nakapun kalu potong ngol kuya potak popa yubla dobarra aki ajok bari dong ampi galak su kuya potak dong apun kato guys. Har bina wing oral dola ngolu sigore na bawa su dong bila lo ke lo yung napam na ga pisu ya su hendi ya dang bodi ya ara pokunen ngadak adak ko guys ngolu hoidam dokan dak ko nolom video do langkan ye ko adak ka seko dolu dak ji lo ke lo ingam ngolum komen bilang ka ngol doboy ko adak guys karik dupa sekato apa ngol sampa tagla dong Edi ko ingam raga rodi rudak ampila ayu pisu pamelo kom dang na ai no ya halung mana mangem sin dabay ya organigam otak ngol ko poisa din na joko khoros mabong ampila golo idea logaila supa ngol sida apung oibari miye dang gudia murse aru bhendia lepam na madong otak alu gutia sin le joko dugub dagom apa otak ragama ngol ko sida oriamom piddo bong sida ikan dang ne ikan mani apung komento ka amo sam kala ikan dak gubor harasin dong otak sida ngol ko meme piddo Dia kung sa'yo pinma ko ni. Okay, kasi. Ano? Dahil pa ngayon. Ano dapat pitapan? Pilag dobang sama pa. Ay mo lang ay pa. Ay manggom sin kapiyawan ako. May kalkado po na. Ano kasi dah mo sa hamanda pamna mane apu to guti de porin silo pamna hampa esari sokin darag dobo na modam darin silo dobo na samma pa Ano kore kama sida okwa moje ngolom komen na bikite ngol sa mo mana ayo kangkin kuma pido okom bokal lugel bilik ta ko oyo bu adakong opa mitpan sita ko yakan na sa sinokwa mo ya son dok sida pirita na sa akelo dang dunduli akelo da kona kere lang amda adok supa ko de son yakan dolo kangkin dang mo apu komen ko bikilang gay ngol supak sampari pam na mga dong odok parigera sa pa mo inul lekon suye kong Sapa lagi dakka ngolo kona kira dagam dapa dunduli dagam dapa okoy dagam jika dagam dapa bul dagam dapa yem lengap tak bo supak ngulang kanam gutidam odok ida sanggum lako lako dalam video langkan video kong odok sero ka video sa bye bye guys